Kani gadega Pati CTV, bat pidang pet yaki kubor baman kasni. Chief Executive Member jangka Khadc Autonomous District Council, uba Pynsting and Syiem, ubalong UMDC naka Mausan Ram constituency. Ulaong bakaladan kami ban Pynsting no ilade, hakabayday bat kakam nong yalam hapo ke HADC. Namar menta unha ban kampala jingmot pat bat kikam jangka parti PDF naka benta ke election MDC bat ro ke election MP ke bansalong house name arja ka khandai banwan. Habayakran ba kinong patay kubor ne kasni ka kharartrek ulber uba Pynsting and Syiem ulaong baka People's Democratic Front kadai kaseng ke barang syumi thamai haka jela bat hak election MLA balala kala job sangut ke MLA na pedeng ki arpon rungot baro kumta ladon kam yu ba un kampala jingmot bat ka kam jangka parti benang pengklan cucu yakani kaseng naka benta ki election badangsa. Shusho ulaong ru bayamenta la banong ai hakabayday bat kasuki Syiem kasong pat hakaparti ka ai banle namar yakani anhap ban yasong perkhat lang shua bat kidkhat jong kaseng PDF handai hakajo ko por lapan pauro ba kadon kam yu ban Pynsting ilade hakabayday ba kam nong ilam hapo ke HADC bat ban kampala jimot no shua hakikam jong kaseng em to hakajing shisha hakajing dei bat ka kam Syiem hangi po ada samsel kasong haka PDF ia kakam banlong Syiem mang dingin nang yasong ka PDF ning discuss ka igabang aban le nasapay namara hajing sisya nakalyang jonga kumu leader jong ka PDF adin bala job samut ki MLA bangi pay ka jing gibawan baar don sangut kabut share ka bangi adu silak ar prahajar nagi ar dusi tika kumno ilang mas ko bakar don kami ngaban concentrate kam party but at the same time mga kanigi election MDC don sakmat election MP don sikaman dengan semua kondet rajin sya don kam hibangan kambang free indian tang bawa kata tarung impat la ban discuss ke kam leadership ni namar ba ni hapan ni song syo ka PDF very much ka don kata namar ka jingmut nga kolong ba lada nga don ka nga don kum Syiem hang ni ngalong very busy te jeka bangan konstri kam party ang konstri kam mentang ka MP election ke banwan ka MDC election ke banwan ngan mesi kini benta baraka juga por la se in contribute something ka government through chairman de ngai ba don kam tang bai kata ng panut banigran ni menta namar ba kadang dei ka internal matar juga PDF number 1 you happen straight ka party nation haman laki constituency number 2 ni don hak MDA tang bangin raise ki issue jong ka PDF ki balai dei nakam tanga interest jong pai ba kata ki atli ki binta bat haji dei bat MDC election bat MP election manu banile manu banumile ya kata kadang long too early banong baka MP election ru ngidang exercise menta lada silak ar prahajar ngidon ka boot share tang nagi apun riu lagi pele bro live pun riu ngim tunai ka lak ti very much simat ka PDF kala ban perkhat ka MP election the who will be the candidates kata kadang different tinai nam ta ban klanyi party ngin pen party organization way ar ngin pen jimbo di issue ban raise ka MDA government yaki issue juga PDF but nakalang juga ru mga ongifi ngakwa kandir ban sentel di jadi party related matar nang bangin di aban bos ka next election